Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe le channel and uphinde uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngendaba kaMduduzi Ncube nayo indaba yakhe uNomfundoh. Kunendaba kade lokho ezisabalala enkundleni zokuxhumana ezithi uNomfundoh benayo uMduduzi Ncube bayathandana. Lezi ndaba kade igcwele ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram, ku TikTok. Yena uMduduzi bese iphendulela ngalolu daba lakhe Nomfundoh. Ubeke sesho ukuthi abantu abakufundi ukuthula leyo ndaba ukuthi bayathandana indaba nje engamanga. So lenye page ye Facebook elijwayele ukukhuluma ama celebrities bese liposta ke izolo lenza ipost lathi uMduduzi Ncube kupost isithombe sakhe epose next to Nomfundoh wayesiyabhala ukuthi iphakade lami hope uyabona lapha escreenini. So lezi ndaba kade lokho trend impilo ye social media abantu beyitshela ukuthi uMduduzi Ncube benayo Nomfundoh bayathandana kodwa kuyiphenduleleke uMduduzi wathi leyo indaba nje engekho ukuthi abantu abakuthandi ukuthula. I hope abantu abaningi kade beyibuza ke lembuzo uthi nje manje sebenayo i-answer. Bengifuna nje update ngazo lezi ndaba kade lokho trend enkundleni zokuxhumana. Cetha ungakhohlwa ukuthi like le video ayithi ke nje danke ngiyibongela.